kaunti ya Meru kiri riboti ya kigina kia mwaka jwa 2023-2024 etumirite bilioni 2.5 kiri mirandi ya weti na mbere giki na gichunche kia 24 kuma kiri igana. Ripoti eje negwita na mbere na kuonania kigina kiria kaunti yuthuranitie yoyongwa ni mungana jwa milioni 300 ja 80 na ijere ire china mikuma kiri milioni 100 ja 18. Ruangi ruogima ni rutongerete kirimbe cheji chia kuthurani ogoti ruthingatini che biashara reu ruangi rwa parking ya ngari. Thirikari kinya netumirite milioni 184 kiri ngendo chia aja nthigurune. Boniface Mongera naguo tutaririe na ndene gukonia ripoti ije. Ripoti kuma kirobisi control budget irarekerwe ntuko yogorogoro mwaka jwa kithirikari jwa kinyirira muthia muri jwa 3 tariki 30 neonanetie nyuma akaunti Meru kwethire kiamukira bilioni 10.1 kuma kiresteka bilioni 1.4 cietire kiri mantune ja maendeleo irene mungana jo 24.6% ara bilioni winge 7.6 cietire kiri matumizi jo ntuko na gichonkuri kare irene mungana to 75%. Kaunti ya Meru nio uringithanĩtie kaunti wingi kuringana na Margaret Nyakango na mekirite na mbene ja kaunti rumbite kwethire gitumira mbeca cia maendeleo na wingi kana na gichonko absorption. Ripoti icoke igete na mbere ikona ndene kaunti ya Meru kiri mbeca iria bethire bakiuthura bwebongwa kana na gichonko source revenue ichumbite kwethire ikinama kuma kiri milioni 118 mwanka milioni 341. Mnaku rongiro mantu jogima kana mbechire ciithukiothura no kumakiri machibitari rotongeretie roathingatirwa single business permit ses ne nyankoroki parking kenge na kirabi Margaret Nyakango nekanite yukira kibendera getune ikwethira mechere ithiro kironde ne kaunti Meru kana na gichonko ejibil mitakwethira kiongereka ku mungana 35 kana 35% mwanka 46%. Rionaneria kwandene mwaka jumoja uthiri bunge kaunti ya Meru nambita kwethire kiongera ejibili yao kuma mungana 36 mwanka mungana 45 ara thirikari mwangaza nambita kwethire kine kajwayo kuma mungana 50 mwanka mungana 44 mpongeri ejo na bonge bukonekana burumirite nyongo bobwega kulingana na Margaret Nyakango isafari chendene no mendegoro Kenya. Nyakango ariuga thirikari kaunti ya Meru mabunge kaunti ya Meru kwa mwaka jumoja uthiri umite kwethira betumira milioni 100 na 20 kiri ntetone ndogendo. Aritariria nteto jitariria kwa thirikari mwangaza nimbita kwethira betumira milioni 144 kiri ndogendo chendene ara bunge kaunti ya Meru nimbita kwethira betumira milioni 130 na 6 kiri ndogendo shome na sho thirikari mwangaza nimbita kwethira betumira milioni 13 ara bunge kaunti ya Meru nimbita kwethira betumira milioni 28 na jabo na ubotengani Nyakango arenderea kwa kulingana na rekondi chiawe thirikari gavana Khaira Mwangaza nene mwaka jumoja uthiri nimbita kwethira betumira milioni 77.4 mantune ja magamba nkoroki bethirito batumirite milioni 100 kuria baini hoteli ya Lopan Park kenge arwa ngiri 200 ciatumikire kiri mantune ja kurangu are milioni 1.4 ciatumikire mantune ja kwaja na counseling. Kiorera mushumarejo mothia Nyakango arwa thirikari ya kaunti ya Meru uringithanitie mwaka mothiru mwaka na jojo nimbita kwethire kinyenya marando jaja makuru kana pending bills kuma kire milioni 754 mwanka milioni 586 nke reporter Antoshero TV kuma jake ngine kine mushoni Nairobi mbita Boniface Mongera.